Pemirsa kesumakanan sejeroning nambenin penglimbak COVID-19 kemargiang becik ring desa adat Renon dan Pasar Selatan. Nambakin penglimbak COVID-19, desa adat Renon pacang medalang pararem indik ngawi gunayang masker ring widangan irike. Bendesa Adat Renon Imade Sutama Mausang, Samian Krama Sawawangkon Desa Adat Renon, Starter Rajak Mausaha, antuk nambakin panglimbak COVID-19. Punika mawinan makudang-kudang pangupaya Raja Kemargiang, saha meperkanti kesarengin Samian Anggai Rike. Ringgalah parikrama sanikrawin oleh angganing LPM, Sabadesa miwah Satgas silih tunggil unteng sane kabrik bagang irike, inggih punika ngenenin makarya prarem indik ngawi gunayang masker. Prarem inucap pasti ke memargi ngawit tanggal kali likur April warsa kali tali kali dase. Indik rancangan prarem sampun puput kedab-dabin. Mungguh ring prarem punike samian angge krama tamiu miwah krama saneng ranjing ring widangan Renon kepatutang ngawi gunayang masker. Yening pet prade kepanggih krama sane nenten ngawi gunayang masker nenten kaician ngeranjing wiadin ngelintang ring widangan Desa Adat Renon. Krama sane mamuruk prarem inucap pacang kekeniang sanksi sosial. Ring genah pasar, warung, toko, miwah genah sane ramie krama kepatutang ngawi gunayang masker, miwah sampun sayaga antuk makte hand sanitizer. Krama taler kaaptiang nganutin sajeroning laksanayang pola hidup sehat dan bersih. Asmara Putra, Bali Pos.